Metlem mga ami an bumawangin police ten an mani police pali tapok an man Aizawl SP puzo sang lian chuan December ni somni pakwa khan apisha thuthar thedar tu te akoma tun hnai khan Aizawla metlem mga ruihlo leitum te bumasum chu saklui thin police pali le civil mi panga man anni thu asoya Aizawl SP soidanin December ni som paruk sang ni somni panga tlaidar nga le minute somni panga khan Aizawl police station OC in special narcotic police station atangin FIR adonga thubuai jelu ngalani thubuai ka inoya hian police pali le civil panga te man anni a mi pakwa te hian in thurualin met leidu tur zongin ahun le mun turte an ruam man thina met leitum tu ten civil mi te hi andor vele police in nam hnai te hian CID mi anga in soin met leitum tu te poisa hi tharum mangin an chu lui sak thin ani hetiang sum chu lui hian tumruk vel an lo hlo tling to a met an doctor chu alemani bok police pali le civilian panga te hi thu zofi an ni hnuwa zela dalu ngal an ni a police te hi kumsang ni som pariata lak te an ni a suspend vek to an ni police an man te constable RL remlal ngaka kumsom ni pariat apalal nun tluang zema bok not constable vanlal ringa kumsom thum pahni apalal choi moya bungkon constable Andrew lalram ruata kumsom ni pakua apa zothan khuma chan mari Aizawl constable Alex lalnun fela hei pheichu ahming thatte lulnen constable Alex lalnun fela kumsom ni paruk apa silal sang zwala new capital complex civilian an mante lalrin ngati kumsom thum panga daughter of zo sang lian aveng hlui lal chan himi kumsom li chami zero lom kima late lal nun pui kumsom li pakhat daughter of VL Shruaya kolasim veng lai lalrin chani kumsom thum pakua daughter of lal fakzwala late lunglei electric veng lalmal somi kumsom li pakhat daughter of BN Bordoloi am veng south civilian te pheichu hei kan hmuang hian hmeichhia vek an ni le ngala an vahan rap thlak em hmeichhia mipa tum an tel lo he civilian a hian mo hmeichhia vek an ni le ngala an vahan ngam sak ve hetianga tharum manga mi paisa an chu lui sak shim po hi aten om tak zetani Feda wangi interim bail an lo nei manani chumin lo nei mana wang chuan bail an lo la lo mana wang khan in man ani talo man ani vele resa dia mana tu khania tinan jinga hian anan soimang hian exercise mi le sa pakhat ai nam noi veli mizo nula Vietnam jing chu chin hriat lo na bau December ni somni pakwa sang ni somni panga Ellen lal thamwani kumsamli daughter of lalchoi moi mission veng chu Vietnam ajin na November ni som pariat sang ni somni panga tang khan a omna chin hriat anilawa a thei angin zon mekani Ellen lal thamwani chung te hne na tanga thudon danin Ellen hi Mumbai na thoka omani a company tirin November ni som pani sang ni somni panga khan Vietnam ajin ani November ni som pariat jing daruk Vietnam huna Vietnam atanga Singapore pantur ani a Singapore dar carnival achol nuwa chanai pan le tur ani November ni som pariat jing dar saril le achan ve vela anu le au akola ma se an lapik lo an hriat vele biak le tan tuma ma se atlang lo tun thlangin awm na chin hriat ani talawa kol tlang thei ani talo ani WhatsApp message an thon te chu November ni somni pasari khan asin angin alanga ma se reply ani lo
call an tumin atlang lawa message an thon le po a deliver to lo elen lal thamoni chanchin hi a chung te chuan Mizoram Police a CID le Chief Minister Office a an hriat tir to a ma an langal CMO lam hian Vietnam India Embassy nena lekha an thon to baka an ho tu te an be pop to a MYC chairman le Mumbai Mizo Welfare lampo an hriat tir to ani an ni point an thei ang angin an bo zui ngal bok